Mere ane moane. Ane. Momere ane. Mohau. Ena belipa momere. Atu ke tibe na steria. Boni. Ane momere ane. Mere momeripa neo mosela. Momere koi me militula. Momere.
Luke pahe hiva, pesi wa tolu. Peanelea kia teki nau tolu kotoa pe. Kai ataha okune fie mui mai kia te au. Kene hange hama te aki. Pea kene fua hono kolo si ie aho kotoa pe. Pea kene hoko kokokulahi. Te mui kia koe sisu, te ungawe maau sisu, te utau maau sisu, te uikuna maau sisu, te akamoe ai e
Sis.
Mary from Mildura. Millie from Mildura. Stella and Leona, are you guys here? Meleane from Brisbane, please make your way up to the front.
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lele Jehova. Mawaipe. Lele Jehova. Go tu upe haua koe ni. Ke whakahoko e tau lotu. Kono hinga kai kamata e tau kolo kalama i whiawhi koe ni. Ko ia te uwhai e lotu o skapa te tau toke wangarewa ke kau tāmea ke nau hoko atu ai hu pe moe whakawhetai i whiawhi koe ni. E te mai o mau whamalo, o mau whakawhetai ke te koe. O tai whi tūkua e mau whakawhetai mo whakahiki-hiki i ho huawha. He koe huawha ia ko mau mo ui ai. Koe huawha ia ko mau kei lawai ke mau tuu ai pe ke mau vete. Ko koe e kalaisi, ko koe o tua ko mo ui. Eke e mau whemau eki ai tataki ho lau maari e maa oni oni. I he whakataha koe ni o ko mau whai. Mau ilo ke whahinga o teike nau au mai he houa koe ni e tamai nau kei whanonga mai e halapure anga malu iangi ki nau tolu eiki. He koe tau mua mo e whakatutu ke mau kau whakataha kotoa heni ke whai ahono whakahiki-hiki i tokotaha bea a Fiona. E tamai tāpukina mai aho tāmai o eiki e Palestini pe he ke toenga e kau whai whekau. Si kau maulakanga hono kotoa tamai mo e whae au e beke e mau whanau pa mo e makapuna hono kotoa e tamai. Eike e ko mau tui, te au mau whalala eiki ki he tataki e Fiona i ho lau maari e pakoi au pehe e mau hua tuai mo e whawhetai ke whakahiki-hiki i mau ai pe ho hua wha. Pe ke whai kotoa peia ke lang ia i pe e Fiona ia klaisi suko alo ka koi ho mau whakamo ui. Amen and amen. Ko tu ama wa kita hive special le ma ko bo si o se ivi Hai kana tau kai pola ne nai ka ko tu ma ko os o hi ko valu ni ai ko fitu ni ka tau kamata ai ono fo ke fitu kana ka pinga hive special ne mai Fofetai keiki. Come on. Fofetai keiki. Fofetai keiki. Praise the Lord. Okulele Jehova. Ma'waipe. Okulele Jehova te egelele yang. Amen. Fofetai keiki. Hallelujah. Okulele Jehova. Ma'waipe. Ma'waipe. Okulele Jehova. God is good. And all the time. God is great. And every day. Amen. God is great. God is great. Every day. Every day. God is great. God is awesome. You better tell somebody. Amen. Hallelujah. Arise and shine. If he is awesome, just tell somebody. Amen. Talamai e pastor skalo ane po. Vai meu po ki tatali ki ai. Fai mo tuku hake o ulo. Amen. Fifiki tau lava hake ki o longa i e whiawhi koe ni. Kamata e tau praise ai otua i e whiawhi koe ni. Hiva praise otua talame ki a te ia. Ai fai mea i kuna me fai ke tau ngahi mo ui. Pova ose ne tau konfele ni si. What are you waiting for? Oku ke tatali ke mahuki ki mau tolu. Ha o ke tau tau hiki e otua. Tala mai. Na mau angi e fale o si o wakea. Whakawheta ki e otua. Amen. Mai e toia same. Koe mea kotoa pe ko manawa. Kapau oku ke manawa. Even. Kufanga e whakatapupa mo na koe whanga monu manu. Koe mea kotoa pe ko manawa. Praise be the name of the Lord. Every time was keiki. Ia poko ni. Talange toko taha tawhaki. Ako fia ke wakai te te koe. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yeah.
This is our last night. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. This is our last night as we fellowship together with brethren with Christ. Hallelujah. It doesn't matter how you look, how you feel. It doesn't matter about that. The person that matters is the person that is here. The presence of God. Hallelujah. The Bible says that the lady that says, let everything that has breath praise the Lord. If the birds are flying and tweeting everywhere, if the cat is running, I bet you can do better than that. The Bible says you are more valuable than anything else in this world. Hallelujah. If God has given your best, why aren't you returning the best to God? Hallelujah. Before we go home, I'm not satisfied. We're going to give God the best praise he deserves. Hallelujah. Let's play it again. Hallelujah. Hey, hey, my God is good. Hey, my God is good. Hey, your Jesus, Jesus good. Yes, Lord.
spirit good. Oh. Hey, sisu good. Oh. Hey, your God is good. Oh. Praise the Lord. In the morning when I wake up and I will sing my praise unto you, my Lord. I will shout and dance to you, for you have been my help another level. Hey, your God is good. Oh. Jesus good. Oh. Hallelujah. The youth pastor. When I answer, when I request a question, you respond. Hallelujah. When I say, hey, your God is good. Oh, Tali, my same thing. Hallelujah. Let's do it again. Let's do it again. Oh, yes, Lord. Yes, you're here. I'm going to sing and you're going to respond. Hey, 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 your God is good. Oh. Your God is good, oh. The man in the back here. The man, bow. Raise up your hand. Hallelujah. I'm going to sing and you respond. Hallelujah. Hey, your God is good, oh. Hey, your Jesus good, oh. Okay. Hey, your God is good, oh. Who has the final say? Who has the final say? Who has the final say? Come on, say, who has the final say? Who has the final say? Who has the final say? One more time, everybody. Who has the final say? Jehovah turn my life around. He makes a way. He makes a way when there is no way. Jehovah. Hallelujah. Glory God, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Glory God. Yes, Lord. You're the final sentence.
We're made to worship you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Glory, 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 Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Glory, glory, Jesus. Oh,
peke o tua. Tau to hima mai ange ki ko hima ko ia. And he is Lord. Ko ia ia ko eki. Glory. Whaka ape ho lau maria ke eki. Jesus. Glory. Thank you, Lord. Bless your holy name. He's worthy. Koia mea ku tau pe ku whiunga ke ne maua. Hu pe moi whakamalo pe moi whakawhetai. Maoni o ni ono hua wha. Kai ano ua hua wha sisu. Bless your holy name. We give all the glory and the honor to you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. You may be seated. Praise the Lord. How are you? Huh? Good. Beautiful lunch today, huh? Are still full, huh? Wonderful, huh? I was sitting down in morning service and watching people give. I don't see much young people, they walk in and give. Only mature people and small one, they walk and give.
And I went home and thinking, what happened? Manadui generation, it's different. And I watching Ogu put their account number on the screen. Young people sit down there with the phone. And what they're doing, they click, the money transfer. Oh, come on, Sydney. Okay, get the phone, my telephone, offering, like Penado phone, pay ID or transfer. Because I will move in the future. Next service, because I will fatata hogo, they will talano areva ke on fefine goe, ke na fix it our account. Kate ke to lue mai goe ya. Enjoy your tangutuanga and click, the money go. How's this? Oh, you're not happy, eh? Sai di do fai for talano ada. Ai na malu be mo goa sio ko maki mo ko puna. Hangale ma goa ange kia $50. Mabe ki ta masita wa ya $50 yo. Lia e yo. O gangere ba gene daddy. Your son don't like money. Na mai le ma son get out. Dad, my little boy don't like money. They like your credit card. Oh, okay. You want my credit card? Tap and go. Te tau ki whaki pe bon. Ko sio pe lai tau whaki Thursday, Friday, Saturday, Yomaki, Sunday, Marobe, only got snow, Marobegu, Toreka, Kesio, Waredi, Kako credit card, Kedola. Oh, maybe I'm talking to the wrong people. Fair Nella, fair asa. Come on, Nella. Please, Nella. Sake fortuna sea goe Nella ki o mai mo fortuna lahi, please, io. Eu fai ki me make fiafin. Talamai e palo vepe ki tautolu. O ku whakaata e Sihova. Ai hala e tangata ku ne whaafoa ki. Pea kapau ku ke ngoi o ku fihe anga e whanonga, o ku tautunga ki e whanonga, ko palomese ni ai wholofola e o tua. Pea ku tui ki ai. Ko tangata ku whaafoa ki, o ku whakaata open e o tua a hono hala. Ki whatua nge he mua he nela. Ki whatua pe ke hanga ki he. Ai pe ke lue ai ki hange koko whihia he lue pe ai. Aloha tiu. Ai pe o ki tu begi e. Ia. Aloha tiu. Mosio mai ange kau lue he ni. Kapau kai anga e whanonga de walk in life. O ku hange koku, o ku whaingata a, te ku alu ki he, te ku teke ki he, te ku stepu ki he. Tamai si hova o ku whakaata e he otua ai hala e tangata o whaafoa ki. Sio ke anga tau whanonga, te ku alu ki he, whaingata a bea tuai e whanonga. Te ku lue ki he, te whainga mai be, tuai e whanonga. Siki ki wa alo no go lue mai ai, tuai au bitu. Tāna ki a tangi se a nela katak. Ka paulewa e hau e kau angelo ai o tua o toa to sea. Peke lue koe ai karistiane ka kai ai o tua kuwawe. Praise the Lord. Mā peku ke mau e ki whakakau. O ki kei koe whaki tō taha tu oua, talamai e palowa pe koe wha whaki. Ka pau te ke wha whaki e ala mai a Sihova, sa me ua wha mamani pe mono mohu o kui he nima Sihova. Siriwa pe moi koula o ko ona ia.
Pe talamai lewa tene hanga whakaatata e tau lue pe mo e tau whanonga. Ke tui ki ai? Whalafola ia e o dua. Ka pau ku ke lue pe ko ia o atata te so light. O kai ko e mea maau. Pe ka pau ku ke whalue ku kaka ke ki mo unga. Tau ki ai ahi ke tau whaki ke o dua. O dupe ko siwa dupe ke ware tiu ke dope. Ta whakao si pen. O sepe ko ni ke te whawha ke bongbong. No more. Te talangi ke Palestini. No more Palestine. Ka te whawha ke bongbong. Ta whakao si pen. Ka pau te tau whaki ko e pōni. Whakaata he o tua hala bongbong. Ke tau ilo e mea whai o tua tene atu ke te koe a ngā ue. O atu ke te koe a e. O le pegu hao e talawou pe me sene e spoti. Nala mai e ka te au pasa. O ku pei ai ti ho agaun ko talang. Mea ko ia talmai. Ko e pe ko mai pe ko aka ho whika telefoni. Transfer e mani. Ko ta okay. Mantu ke mau ma to me u ka te ke mau ma to ke pei ai ti. Pe a fixe pei ai ti. Ka whakawawe ke pange ke wakai na ko loi ko ta masi. Hokai at pe ko ka ti. Asi mai ai $500. Siki me le rei whai e o tua. Ata e whanonga anga. Ai ahi ke tau whaki ke o tua. Kei ke loi e wholofola e o tua. Tau peise wholofola e o tua. Heke ke lawa he ngā ue lahi. Heke ke lawa he tau ngā ue lere e tau pisnisi. Heke tene lawa e a whakaatata ho hala. Ka koe whaafuaki ki he o tua. O kune seni mai rewa ne ka wāngelo. O mū e na whala. Kai atata tau. Whewhe ke tau ki pas. Ke eiki, Mana tui ka tau whaki whao sipe o e pōni, Tongai na ke misi e whaki koe ni, Ke hanga e o tua whakaatata o hala bongbong. Tau hiwa mai ki koe hiwa. Te tōpen te lawa peo sio atu pe ko mea mai, E mai na e mea bea si suo ke whaki. Koe whoi poini koe na e o mai ke te au. Koe nima kotoa peo kune whaki ki he. O kui ai e matau sisu. Ko whonga sisu. Kai ke pūria. Sisi pe kulahi. Ka kune a whioi. Ke tau hiwa mai pea ki whoi hiwa. E mea mai o whaki. E tāpaki mo whakaata e o tua. E whanonga anga. Amen. Kua tai tu maani a sisu. Kua toi tu ia mehe mate a tu maani. E whaka maani a enelea oi ngā hitori. E kua toi tu maani. Kua toi tu maani a sisu. Mooni a endelea moi ngā hitori. E kua toe tu mooni mate. Mate koe paa hohuna. E vai hoka koe paa e kua i kuna. E kua toe tu a sisu. Toe tu mooni hiva. Hiva he la malie o Pitiesi. E ke me e i kuna. E kua toe tu a sisu. Kua toe tu mooni. Thank you, Lord. Mooni a endelea moi ngā hitori. E kua toe tu mooni. Praise the Lord. Ke tauhanga ke o tua he lotu.
E si hova koe o tua koe o e tau tangata kotoa pē. O ku ke mau e whakamalo Isleli. O ku whiunga ke whakamalo lahi ke awhiona. Ko lotu ke te koe ke te huhulu ifo e whawhonga alo ofa e awhiona o ke tāpo ki mo ke whakamonuia ho kakai e o tua. Kakai na ke whiri mo ke ofai. Ke hifo e whawhonga e awhiona ke toi whakaawa e matapā e o tua open door. He whanonganga i e tawhaki kotoa pe o e mo uifa finance. Ngā pakina e nima kotoa pe na e whai e fuaki. Mau ngau e aunga whapato a ki ai seniti koe ni. Ke ranga ke hopure a ngā he whanua ku mau nofa i o tua. Koe mau whamalo pe mau whawhetai ke te koe. Sisu ko ala ko mau whamo ui. Amen. Amen. Thank you. Fe toa whainga maari e koe ni ke whaiha whakamalo ma kehe ki he lau maari maoni o ne o tua o kune loto i he tau whiohi i he whiawhiko e ni. Lolotonga e ku tuu i he tuu angana aku i ai. Whakaosi osi koe ia e whohiwa whakaosi nei omi he o tua ai whekau ke ure aki. Pena aku tarangi ki he lau maari e o tua. Teu ospe koe ni pe au rea aki. Aia na ke hanga o mai ke ure aki. Pe ospe ia e ku whanongo mai au ki he taki. Whai whekau naisa. Kua ne kamata ke hoko atu e polokalama koe ni. Ke tāna ke tau mea au whaa. Pe au fia pe ke u longo pe na iai hato e whainga maari e. Ke uhi he nā kua staranga pe ke lau maari e o tua te ulea aki ai mea ku ke hanga mo e whekau ku ke hanga o tuku i hoku loto. O ku pe e si hova ko au koe o tua o e palahame. Ko au koe o tua o Aisake, ko au koe o tua o Sekope. Ko koe o tua hoku ngahi siasi. O kou o whai ki mautolu. O kou wholofolat ke dek mautolu. Aek whanau. Ke mau maa oni. He koe o tua maa oni au. Te ulo e ku mama. I he kakai maa oni. Mau maa oni. He o kou maa oni. Te ulo e ku mama, i e ku whanau. Ke mau maoni, he koe o tua maoni au o be si hova. Whewhe ke tau pas whakalangi i. Ai e ki. Wha maaloat ke re koe lau maari maoni. O tō wholofola mai ke te mau tolu. O ku mau whakahongo at ki a whiona. Mau fia. O tō e koloa ke te mau tolu, pe te mau ako, i kai ngata pe he mau whanongo, mau ako ke mau mui ki ai, ke lang ia pe ai a whiona, si sukalaisi e menin. Maroko mau mea i koe toa pe koe e whiawhi whakaosi e ni e tau whiohi i he Sione, o e kiu tau lau pe a piako koe ni, koe pot maa oni ia, whakatā pui ke tau mai, o mau mea tokoni whakalau maari ai he tau ngahi polo kalama. Pea kou whia koe hui koe kuwakai ke tek mautolu. O ku mau ongo sia, kou lawe i pe koe nihi o ku nofo at ki he wheitu o ku mamao. Pea kou lawe i koe nihi o ku ofi mai pe. O kou lawe i pe o koe nihi nai fu ngāwe lahi au pito. Kai ke whiu he mohe. Ai ke mau whanonga mai o tūha ke ki o lunga. Whawhangu hoa ke mao mai ke ma whanonga mai. O si hela ia hoa. Hela ia pe ia he tangutu holo he ni. Nai kai ke ia ngā o te le whai. Si hela ia pe he hao. Pea ka pau hela ia pe he hao mo whoki. Kua noa ki mo tolu ku mo sia ongo sia. Nā mo toi whai ai ngā oe.
Ka koe ofa makehe au pito ka teke mautolu. Pe koe mea nai hao ke hok whangau kau. O te tau ongo sia. Ko si sue koe nai tonu ke lea mai ku ongo sia lahi taha. O kui kai peke ongo sia si su koe kui ne ofa mai ka tau tolu. Lau koe monu ia. Ho hela ia peka ke tutui mai pe. Ke hao ki Sione. Koe ia ku maua e koloa lelei koe koloa tae ngata. Ke mo i ho tau lau maari e lava i ke tau whanongo pe toko ni pe pou ia i ke tau tolu e tau mo i whalau maari e. O kui e tau paresteri whakatoa e tau ngau e whakatoa ngā. Whai whikau Niutoni toi api ka maasi ono hoa a kalo toi api. O wharonga mai koe ni e osi koe ni e alu ki Nusila ke whakataha o whai ai. Peka hiri pe koe ia e toi foki mai ki ho tau whonua. Hange ka te au kui kai koe kau whaiwhekau make he o kuna ulata mai ki asteni. Hange ka te au koe whaiwhekau koe ni hange ka whakaosi mai e ne ngā ue ki he tau whonua. Tara mai ko no hala whono ngā tene i heni, tene alu ki Nusila. Peka ne au ki Nusila o se whakatahai tene toi foki mai heni. Ka tene alu mai heni ki Miritula. Pe averewa e naisa mei Miritula. Ave ka whaiwhekau Pitiesi. Pe hangarewa whaiwhekau Pitiesi o toi seni mai ki heni ka whaiwhekau Tukuafu. Pe pehe kia whaiwhekau Moala. Pe pehe kia whaiwhekau Epeli. E ai o mo ki taimi ai. Pe ka hiri peko ia. Tene toi whoki ange mo si ono hoa o whaanga. Ke mau whakaos. E mau wheo i Brisbane. Pe ka hiri peko ia. Tena whanonga at mei heni. Mei Brisbane. Hanga tonu ai ki Fish. Pena toki whoki ai ki Tonga. Ko ea ngaia ai hala whanonga ho tau taki. Whai whikau Niutoni toi api. Ai Palestini tau whiawhia. Ke whakawhei mai. Ke hao mana wake. Ai wholawhola mo ui ai eiki. Pea kou lau tāpua ki au pito. Koe tangata koe ni. Koe tangata mo ui whakaofa au pito. E ku lau atu e ngai tau e ne mo ui ki eiki. Te geike a hatau pe o hataimi. E holomui ai. E ne tuiaki. Mo ne ki moi he ngāua ki he eiki. E ne whakaukau kei moui e Palestini a Filimone Mau o Hawaii. Nā wanga au ia o whakawhei mai. Ne mauloto kotoa pe mo poate pa pe ke komiti e kau tako i Australia ni. Ke whakahoko ki a Niutoni. Pe koe hana whainga maari e ke hau ki tau konferenisi e whai i ahoni. Ne whakahoko mai mea Niutoni. O whiawhia pe ke ne tari i o mai ki ai. O Niutoni o kulahe ne whemo e kina e ne wholau holo i ngai pot whei tuku kotoa pe e tau ngā ue. Kana ne tuku hono ki taimi ke lava mai e keni. Ko la vei pe ku kehe anga e tau whaunga ngā ue. Kehe lahi au pito. Ko tonga ia kuna o si ofina tolu ke matapā he wani. Ko tau tolu tau ke kakahake he stepu. O kou tui. O ku tau mau e koloa lahi au pito. Whainga maari e ke hau. Ai Palestini ke reanga toi whakahino hino lele ki tau tolu. Mo re toko ni ki tau tolu fou he wholofola e otua. He whiawhi koe nipa te tau lau koe monu ia. Koe whakakolo. I kai ngā tai koe ai ni kau whaiwhikau taipiris. O mā atolu. Mo kaunga whakakaunga tā maku. Ai ne konga ne whanau. O kui ho mau whonua. Si whaalava mai ki ai ko hui kono whangamoko puna. O ku tāpoa ki au pito si lava mai e whaiwhikau koe ni. Pe mai kau whaiwhikau e ni ihi kua mai mei Nusila. Tau kau whaiwhikau e ni ihi kua mai pe mei Tonga. O whamalo at kia ki mautole ngai siasi seneni. Tau te whito ki se ok toko ua koe ni ko Tukuafu. Ka maa a soana. O ku hake mohifo ai e tau kau whaiwhikau. Siona loto whare. Kai ngalo ai lotu ke re koe whaiwhikau Tukuafu. Ngāwe lei ma ngāwe lahi o kuke whai. Kai ngata ai ko whamalo lahi et whoki. E toko ua koe ni ko Petersoni. E ne iheni, o whaalawa ki kere ki mautolo, whai e wahe mo tokoni, i he tau ngāwe, whakou lau koe koloa, koe monu ia, i tau mao hakau tangata, whaofa, i he ngāwe ki he kahau. Pea kai ngata i koe tau kau whaifekau ngāwe koe i he ahoni, koe tau kau whaifekau e toko hiwa. O ku mao ngāwe koe i he ahoni. Pea, ka hiri pe tau malanga e tau whanongo ke wholofola e otua i he ahoni, e tau lotua i o whatapui. Tau lotua i o tāpua ki ima kehe ai kau whaifekau koe e toko hiwa ka maho nau ngahi hoa.
Peka hiri pe ko ia e whai lotu makehe me si ongo mātua. O kupore na mo uike na alo atu ki pefi. O kau he whakaake ake mo tokoni he tau a kāinga lotu e taha iai. O kou lawe i ko toua koe ni ko lātu sā lote koe na i sias koe ni tua wao. O kui heni o na ofe fine na ku lava ke usio ke ai ane afu ma u heni e aoni. Pea koe ni si kā waha mai o whaamu ki nau tolu ke whai mo whotu ha ngā ue ai. Ka te tau awe pe ki ai si o mātua koe ni he sias tua wao. Ke nao kamata a ngā ue koe hae tuunga i ai e ngā ue te tau kei whie mau pe ke tau ngā ue whakataha pe mo ki naua. E whakaampe he uke whakaosi ko ia e mahina ka tuhu ai ko me. Pe ka pai o pe hane toi toroa ki atu ki Sione, ka koe anga ia o e whakaamu mo e polokalama ki he e tau ngāwe hoko atu i he e tau hoko atu koe ni. O whaamu mai whoke e whaiwhekau e taha me poane whaiwhekau a Pitiesi ka maa ana pasi o kuna whaamu mai ke si whotuha ngāwe taha o koe ngāwe taha kai ke manatu e kolo o wofia tu pe ki meri poane ke whotu ai e tau ngāwe e taha ai. Pea o ko i o pe ki ai kau te kei ke whaamu mai e whaiwhekau koe ni he whaunga wawe ka kou tui pe e ki Sione lea te ki he whakahoko hoko atu ai ngahi ngāwe koea. O koe e sika ai ngā tonga he wheitu tūmba i he wheitu Brisbane pe na nau kore mai pe nau ko silava at whokia ki nau tolu nau kore mai ke ai moha whaiwhekau ke aluanke ki nau tolu ke whotu ai moha ngāwe taha. Pe nau kore peka ki nau tolu o ku honge tangata e tau ngāwe i ahoni kai hoko lerei pe. Pa kou tui kai ko ia pe o kou tui ka reki mou tolu si kau tangata i he whonuani i sene lahi. Kai fu whonua lahi eni mono kakai lahi. Ke mou tuha ke moa i he ahoni ke tau piki uma mo tau ngāwe whakataha. Ke ulo atu e tau māma ke ngai wheitu ko toa pe o kumou iai. Iai ha pore ki ha ngāwe he ngai wheitu ko ni te mau whiawhia pe mau nofo mai he bao. Ke mau toe lava mai ke tau kau ngā whai ano pou i kau tangata. Te nau toe tuu hake ke hoko atu e tau ngāwe. Whatau ki lalo he tokoni mai ai eiki. I kai ai haloto pore mo haloto hiki sia. E koe mo tuani nai kai ke ako tohi tapu ia. Koe mo tuani na kai ke iloa ia he whare ako. Koe mo tuani ke fwoi mea pe taha ko ilo ia i au. Koe kulotu pe mo kumi pe ke he wholofola. Ai o tua. Koe lotu koe mālo pe. Mālo ho mou lotu ia mou tolu. Ka koe tokoni mata ata pe ai eiki. Kai ngata i ko kei whie whamālo pe. Whaiwhekau liu whau. Neongo kai ke tau tu whakataha i he assembly. Ka ko liu whau o kumanga o lelei mo ngā waofi au pito. I Brisbane i he mau ngāwe kou whai ai. O kune hanga tuange nau ngāwe i he ahoni. Tuat ke he ni he nau kau ngāwe. Ka si lava mai ke tau kau ngā kau whakataha. Mea nei lawe ke ai e tokoni Palestini. Whaiwhekau tua wāo ane nai. Fu mahu inga au pito. Ka koe rewa ni he oku. Te kai ke nau fōu atu he baptaiso i he wailahi. O ku heni e kau tangata. Lolotonga koe i ai whai koe i ai whakataha e kau whaiwhekau. I he pong i he taimi hiwa. Hake koe nane lawe koe ki ai ane nai ange. E iai hani i he kautakti bat meni o ku. Whe mau ke whaiha nau whakataha koe taimi pen ke whaiha mu whakataha. Koe tau mātuku pen me i he aoni. I he osi koe ni tau wheo koe ni. He kai ke toi whaiha tau whakataha maro osi a tau. Pena o tau e ua, kai ke tau ilo ki ai, maino ke mau whakataha koe whai a pongi. Pea koe mau whakataha pongi ka mata he hiwa, ko tui e ospe ki mua i he tahataha. Pea ospe koe a whae pe mo e wheo heni o ku. Whahoko mai mei peito, koe nau taimi polo kalama koe ia ke tau kai pāhia e kamata ia he taimi taha. Pea nau whakahoko mai, ke talat ke tonga mo e toke lau, ke nau hao pa nau hao ma nau mile mila. Koe ia ka pongi koe taimi taha. Hau maho mire mila. Ka pare ka ke lawa whao e ni, pe tu ke mau alu mo ia o toku sen mai, ha mea he wheitu mau alu ki ai. Ka ko ia koe loto maa whana, me loto whiawhia, au whamalo ma ke whoki he kau whaiwhikau, na nau tokoni mai, i he whakatonu lea, i he ngai mea ke pēnā tau whai, i he tau conference kakato whai, i he wafe uani ma, pea kou ngoi whiawhia, pea kou ngoi o kumalu e tau ngā we, koe hi ko mo wala mai o whie tokoni, tau tū whakataha i he ngāwe o tau whai ki he eiki. O mau nofo i he ki whei tū koe, o mau wāofi mai pē, tuku mau pē e mau ai tau wheo hi, o mau tala no whie e mau whoki atu,
pea pehe ke mau foki mai ke mau. Kage mau whātatari ke mau mai ke toi hoko atu e tau whiohi. Ko amanaki pe koe konferenisi hoko mai e toi hoko koe tāpoa ki lahi au pito ia. O whainga maari e pe mau nofo kau whai whekau me kau taki koe ia e tau ngā ue. Ha whainga taim pe koe ha mea koe ke fuloko mahino ke a koe. He anga e whaunga ngā ue o tau whai. E lawa pe ke tokoni a tau whai whekau tua bao. O whai whekau Epeli pe pe ke whai whekau moala. Te nau lawa pe o tokoni le lea ki mautolu. Ka pau kuia mea ku fuwiviri ke toe tā maina pa toki whakahoko mai ki a te au. Ka kou tui au koe kau tangata whakaofa koe ni te nau tokoni atu. Pa peheke a whaiwhikau Naisa, pa peheke a whaiwhikau Pitiesi ki Meripoane. Koe whuke mau kau whaiwhikau e toko tolu na mau mai moia, whaiwhikau Magaloni, pa pehefo ki a whaiwhikau Skalu, pa peheke whaiwhikau Moses koe na mau o mai, pa peheke seo nau ngai hoana, nau mui whanonga mai, e mau o mai, whatawanga ke hanga e ki o tāpu e kina ki mora peke mau kau tokoni whaiwhekau, na mau si lava mai, pea koe ni kou wakai atu kai peni ihi o kui kai ke nau as mai he, i e whiawhini, kou ilo peku mo wongo sia, pea kai ke ai ha tua tamaki, e tokoni i pehe o tua ki tau tolu. Mo lotu mai maaku, kau lotu atu maau. Ke tau whelo tua aki, pea kou tui, kai anga i tōnou nou, tau lotu ki he e ki ke tāpoki mo toko ni he o tua. Tuke whakafonua ke lau maare maare one o tua se tau moui ona ia i ha whakawhekiki pa ona ia ha whakawahapaha o kuwawe ke whoki mai ho tau e ki. Fulahe e kumea kou talanoa ki ai ka kou tui peka te ai ha whainga maari anai ange o kua mea ke toi whakahoko atu ka te kimono. Ko anga e tu e tau ngā ue ki he ka u. Ko tau konferenise hoko mai e tok whakahoko atu he tau kahi a pongpongi. Ka hiri e mau whataha. Pea pēwho ke tau konferenis a whakakatoa e tau ngā ue tok whai i he tau whoou ki Tongan. Koe a koa Palestine, koe tau whoou pe koe tau ni. Koe tau whoou koe whai e tau konferensi, e whakataha pe ka kia ni ke puka lewa o mo tiki te ki ai, whakake ke taimi koe whai e tau konferenis koe a, pea mo teo atu whoki ki ai. O kufu mau inga o pito ke tau ngā ue, e tau ngai polo kalama, ke puka kei mamao e tau ngai whialu a kihene kei mamao tokonia ke tau ngai mea whaka-financing, ngai mea whakasirini. Koe peki mea kou mana tui koe taini miku mau hen fok mo whaiwhikau sonelangi, koe whaiwhikau mālolo i he mau ngā ue Brisbane. Kau mau hen i he whiawhini, ko sio noho a, koe ke lawa mai, kau mau whiawhia, koe mau kau whata, whaiwhikau sonelangi, whiawhike tau pas-pas, whalanglangi ai e ki. Ko la vei pēna e pē mo i kau whaiwhikau, o e pē mo kau whaiwhikau ma ke hen. I ngā ue, ku nau tau kei he ngā ue, o nau pou he ngahi siasi koe nau mou i ai, mo ngā ue aki ki nau tolu. He kou tui ke kau tangata mo kau whiwhine lele ia i he tau ngā ue. Koe ai, kage toi whaloloa koe ki whainga maari koe ni, e tuku kotoa ia ki he Palestini, pe ka hiri pē koe ia e whailewa, e hoko mai toko taha ke ne ui mai kau whaiwhikau ka atoa, pea pēwho ki sio nau ngai hoa, ke whai tau lotu, ke tāpoki, nau tolu he eki. Koe pē nihi, koe nau ngai mea ofa ki ai, pea ka pau keke ngai mea ofa, koa pong kei toi ai e polokalama, ke whakakato katoa pē ngai polokalama ko toa toi, ki a pong. Ko kore pē ke mou kataki, angarei mua mea hake ki o lunga. Kore ke kau hiwa, ka pau kei toi, ha mo fo hiwa mo tua hena, pea whai maha tau fo hiwa. Teu ke tau whai e fo hiwa whaafofa ke. Lang ia e otua, ka hiri koe au tau whawhi rewa. A whaiwhekau Niutoni koe koe Palestini e tau ngāwe whakatoa i mamani. Jesus burning within, I cannot contain the joy you give it. So I will praise you with all that I am. Jesus burning within, I cannot contain the joy you give it. So I will praise you with all that I am. Holy Spirit,
Pito kore ke mokata ki fukilalo fafe tarai presteri. Kata ki pe kau ta mea fa more. Pitiesi. Ngo igwa gure a Pitiesi. Tau hiwa mai ki fo hiwa taha ko ni ko fo hiwa ia ko ka veinga ia tau ko frenisi. This little light of mine, I'm going to let it shine. Okay, me hake ke olunga fa more. Ke mau ke tau hiwa e ki hiwa ko ni hiwa ke to. Ko taime ku ulo ai afio ku ulo vale au pito. Ko le ulo pe ko au ha fare ko e, au ha tue. This little light of mine, I'm going to let it shine. Let it shine. Hey. I'm going to let it shine. This little light of mine, I'm going to let it shine. This little light of mine, I'm going to let it shine. Let it shine. Let it shine. Let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Shine all over Sydney. Shine all over Sydney. Come on, let it shine. Shine all over Sydney. Yes, I'm gonna let it shine. Shine all over Australia. Yes, I'm gonna let it shine. Let it shine. Let it shine. Let it shine. Shine all over Australia. Yes, I'm gonna let it shine. Shine all over Australia. Yes, I'm gonna let it shine. Shine all over Australia. Yes, I'm gonna let it shine. Let it shine. Let it shine. Let it shine. All over Tonga. Yes, I'm gonna let it shine. Shine all over Tonga. Yes, I'm gonna let it shine. Shine all over Tonga. Yes, I'm gonna let it shine. Let it shine. Let it shine. Let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Hallelujah. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine. Let it shine. Let it shine. Hallelujah. Hallelujah. Malo au pito, kilalo.
te kei ke whai e malanga e pōni, o kou tau e whainga maari e koe ni ke u a te ku whakamalo lahi au pito, au pito. Before I share, I just want to say thank you very much. Thank you very much. A malo atu ki e Palestini, whaiwhakau Esilome, e ki o kau whaiwhakau i Australia. Ma o e whainga maari e koe ni ke mai heni ai. Superintendent and also the executive committee and the pastors for the opportunity. Na kai ke ua manaki au e hanga e Esilome o hake ai e whatongia ma mafa koe ni o kuto e hirifaki hifo ki a te au. I didn't expect that the president will bring all this job for me. Hange pe koe ku lawe koe he ku ako he aho. Le kei ke u kore pe ne kei ke u misi au ki ai koe ui pe a e ki e whai ki a te au. I didn't request for it or I had a dream, but it is a special call. Ko whamalo ke e ki he waha taimi koe ni ko uheni ai. Thank God for the opportunity that we have here. Koe whainga atmosphere e pōni. This kind of atmosphere, o ku ke heia. It's different. I believe this is our final night. Pa koutu i o ku whemau he o tua, ke whai e mea ma ke he mātau tolu. God needs a special thing to do in our lives. Te kei ke umalanga he pōni. Before I speak today, I believe there are those are here tonight, you need prayer. Mahalo pe ukia ha o palparema, pe ko whainga tā ia, me o ke mamahi ai. Te ulotu maau he taimini pe, orewa te tau whanau ke wholowhola. Te ulotu atu maau pe he taimini pe. Tātaki, ke whiema o lotu ko ia pa ke hau ki muani. we need a prayer, can make a way up. Hallelujah. Tiata. Whawhetai mua eiki. O ku atape. O atuape kune awhio I holoto. Mo mea au I holoto he pōni. O kai pūri a ke Sihova. Ai mea ku ke whaua I ahoni. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Tiata. Hallelujah. O ku o whamai, o ku o whamai, o ku o whamai, a sisu we, o ku ne to, koni ia, I he aho koto wape, o ku o whamai a sisue. Hiro whakaosi mai, o ku o whamai, o ku o whamai, o ku o whamai a sisue. O ku ne to
Hallelujah. Motu ko ni mu ani. Iki ke ni ma whakawheta i o tua. Hallelujah. 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 Whakamalo atu ke a Fiona. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah ke a Fiona. Hallelujah. Hallelujah ke te koe tamai. Malo e ki ho tari lotu he pōkoeni. Malo e ki ho tari lotu ka ki mautolu he pōkoeni. Malo e ki ho whanongo mai. Malo e ki ho hifo mai ka ki mautolu he pōni. Malo e ki ho tokoni. Malo e ki ho whawhetauraki ki he ngahi whie mau he pōni. O koe ke puri a ki a Fiona e o tua. E toko taha ko toa pēku ne tuu I muani e pōku e ni e tua. O koe ke puri a ki e te koe. Iai si a ngahi loto. O ku mamahi, iai a ngahi loto. O ku whaingata ia, iai a ngahi maat whakasino. O iai a ngahi paroparema. O iai a ngahi whie mau viviri. Ke kakai e pōni ko lotu. I e huafa sisu kalaisi. Ke ke whawhetauraki ki e toko taha ko toa pē he pōku e ni. Hallelujah, koe o tua mafi koe, koe o tua mana koe, koe o tua lava mea koe, o tua mawhaia koe, o tua koe koe malava I mea ko toa pē, koe o tua whai mana koe. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Whawhetau laki mai e o tua mafi. Whawhetau laki mai ke toko taha ko toa pē. O ona a whoki a taha, moi palopare mā, moi whaingata. Whoki pē kua tau a tā ina he pōko e ni. Whoki kua whawhetau laki a Fiona, I e nau ngahi whie mau he pōko e ni. I e wafa sisu kalaisi. I e wafa sisu kalaisi. I e wafa sisu kalaisi. Taha poe kina toko taha ko toa pē he pōni. Ne lava mai ke ori tā he pōni koe whie mau lotu. Hallelujah ke te koe. Hallelujah. Malo eiki. Taha poe kina ki nau tolu he pōko e ni. Taha poe kina I e wafa sisu. Whaloto lahi ka ki nau tolu. Whaloto toa ka ki nau tolu. Kau gai ha loto ku tola alo eiki. Toko ni ia loto ko ia he pōni. Eiki ku mau whawheta I ke te koe. Ia ngai whie mau materie. Ke awhio I pe koe. Ia ngai whie mau whakapaanga he pōni. Ko koe o tua o ke malawa I mea ko toa pē. Hallelujah, hallelujah, eiki. Mau whakawhetai atu mo whakamalo ke te koe. Malo eiki ho ofa pe malo ho tokoni. Malo ho whai whakamoui. Malo eiki ho solova ngai paropare mā. Malo eiki ho kau mo ki mautolu he pōko e ni. Tuku ke langi ia toko taha pē koe. Langi ia pē koe. Langi ia pe ko eiki I wafa sisu kalaisi o alo pe ko mau whakamoui kakai e o tuake nau pe he amen amen malo au pito o paspaski eiki he pōko e ni hallelujah 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 Whamalo atu eiki he whiawhini. Mau hoko mai eni ke wholofola e a Fiona. O kou lotu ke te koe. Lea makehe mai he pōko e ni. Whaawa pe whakata ata mau ngahi loto. Ki he whekau ai a Fiona. Wafa sisu kalaisi to koni mai ke te au. Ta mai o eiki ku whakatonu lea he whiawhini. Ia teki maua lo ua pe. Ai pani mo tokoni o lau mari e maani o ni. E langi ia e a Fiona. E wholofola e whiawhi koe ni. E wafa sisu kalaisi. Hallelujah. Koe tau kawe ngā pe e kui o lunga. It's our theme is up there. Tuha ke pe aulo. Rise and shine. O whanongo ki he lea mai e lau maari e he pōni. I heard the Spirit has spoken to me. Konga o lea nei pe koe o tua au e Parahame, Aisake, mo se kope. Part of the saying is, I'm the God of Abraham,
O ke ki lea, o ki se tesi, ia se nesi tol fitu, pa koe vesi hono tolu, koe lea ia a se kope, ko Israeli. This is Jacob saying he's Israel in the book of Genesis. Ko ia te whakamama whai he whia whini. We are focusing on it tonight. Malaka koe nā kuwhai he uraki pō, nā ku mei mamafa he tawhaaki whakawhamiri, ka moe tau tawhaaki he community. Koe pōni o kuhanga he otua o tuku i hoku loto, ke ulea ki he whamiri, koe whia mau ke ulo e tau ngahi māma. We're speaking tonight the need for the family to be the light. E whaingata ahono uki ke ulo e māma I he ni. Pau ke ulo I api. Hard to let the light shine here. Mo loi koe palapare malahi he taimini ki e tau ngahi mo ui o hofi e he whiri ai whamiri. The problem happening today is that the devil is trying to destroy the family. E te woloia ko hai hataha o ku whewheka e le tui mo le wharala ke siowa. O ku hau pe ia. It doesn't care what grade of faith that you have. Le pe mai ko hai hataha. It doesn't care anyone. O ko e ia ho wā mo o tua ke tauhi. Ke hau e whirika koe koe ke ne mavivi ha mea. You have to maintain your relationship with God. O se nesi tolu fitu pa koe vesi ono tolu. Kana o whalai hake a Isileri ki a Sosefa. I he ne whāna u ko toa pē. Ko hui kono whoha ia I he ne motu a. Pene ngauhi maana ai kofu tua pure pure. Now, Israel loved Joseph more than any of his other sons. Kamata pe se tesi koe ni o ko hanga whātoka ngai ai mea koe ni. Beginning of this sentence, I recognize this. Hange o ku whiriwhiri mana koa se kope. Like the father was favoritism. Hame ku ofa makehe a ia ki a Josefa. Kai ke ofa ki hono ngai whoha. He loved Joseph more than the rest of the sons. Koe ki execution a se kope. Koe huia koe ki tama koe ni na whanau I mai a ko motua. Because he was born when he was getting old. Mo roi ta tau tolu kakai kumi uhinga mo kumi tonu huia. Always look for excuse. Mahalo pe uki aiha o whakaukau au o koe ke lava ke ulo rewa he taimini. He uki aiha o whakaukau au ia. Perhaps you think that you won't shine today. Ke whakaukau koe ki ha mea ta. You think of something else. Te ke pepe koe o mooni pe ai kawe inga ia whemau ke tau tuku o ulo. You thought that the theme is right, so arise and shine. Koe ki whakaukau koe ni na ia se ko pe. The idea was with Jacob. Ne pehe ia. Te ofa makehe ki tamasi koe ni. I will love. Whanau ia I he taimi ko motu au. Because he was born when I was getting old. Mo wakai fo pe ke tā noa koe ni. Ne ia ye mea nai hoko ai. When something happened, Ulu aki whiriwhiri mana. favoritism. The first Ono ua whehi ai whangatoko ua ki a Josefa. brothers were jealous of him. Ko hono tolu I kai ke nau rea le rei kia te ia. You didn't talk to him in good mood. Ko mea ia ko loto ke ulawe ke he pōni. Ko ngahi whakawhi atungia ki a tau tolu ke oua nā tau ulo. They are hindrance for our lives not to shine. Kau tā atu ka koe, o ku tonu e kawe inga e tau koe ni. The theme for today, for this year, is right. Tonu au pito ai kawe inga o e tau ni. It's right. Ka koe ngahi mea ai ni o ku hanga he whiri, o ku ne whakawhi atungia I tau tolu. These are the things from the enemy that hinders our lives. Ka mata pe ia I api. Start at home.
Ka pau ke whiriwhiri mānako I api ki o whānau. If you favoritism at home with your Te ke children, rau mo ia ki he siasi o eiki. come to the chairs of God. E whanu e siasi he whiriwhiri mānako. Full of favoritism in the house of God. E hoko ai e mea koe ni, hange koe ulawe ke ane nai. E whehi ai toko taha koe ke toko taha koe. Too many jealousy in the house. Kei ke ngata he whehi a, ka te nau rea kovi ke toko taha koe. Koe tupunga ia mei whe, They speak evil to one another. mei api. Where is it coming from? Ke whawhera waki api mō hoa. O e mā, tua weni ma wha. Don't be shy. Hiki hiki tō mau e api. Same thing happened to me with my wife. O maua fu hiki tō ia ha mea. Koe whangaki I mea a vare varea. The small things. Mana tui ko au e koe futama wawa koe whiwhine e ua e. I'm from Wavao and she's from Ewa. Ku kake mālohi ha e ua ia he wawau. Never, never. Koe mea koe hoko koe he ahoni, kou to e awhi ki e ua. Now he's turning to Ewa. Koe mea ia hoko koe he ahoni. That's what happened today. Ka pau hei kai ke tau, te toki lawe anai ke whainga mo ui, a so se wha na e ulo ne māma he wheitu kotoa. Joseph's light was shining everywhere he goes. Na e ulo pe e api, It was shown at home. na e ulo he lepa, It was shining in the na e world. ulo ia he whare o Potifa, Potiphar's house. na e ulo ia I he pirisone, In the prison as well. na e ulo isi pite kotoa. And all around Egypt he was Kai shining. mau ia ku tau whia mau he ahoni. There's the kind of light that O we need whia mau today. ke ulo e tau māma. We need a light to be shining. Everywhere we go. Hallelujah. Whaitu kotoa pe te tau alu ai. Anywhere that we go, Ulo ai. shine your lights. Ulo ai. Angi mui mai. Ulo ai. Ke au ke maketi. Ulo he maketi. Shine in the market. Si alatu koe si whakatau maha mango. Pake alatu koe ta alatu. Oku mamafa ho mango. You think the mango is expensive? O kete ke ulo le rei koe ke. Your light O is taha not koe shining ia. well. Ka pau pe koe ke whia mau e mango. If you don't need Te alu mango, whakalongolongo ke mango hoko. be silent. Si o tonu au he kakai. Koe nau hū koe ke supermarketi. I've seen people walking to the market Mo nau pēsi. with their Nau wallet. security fuka he whare I wawau. Was the security in Taimi ko nau ngāu e I wawau. Nau alo tokoni ke pisinisi hoku brother-in-law. helping out the business of Sake sai e tau, ho tau in-laws, eh? Tau o poupou mo tokoni. help to the Tau alo in-laws? security he whare koe ni. Was the security in their house? Si o atu au ke whine e iki. He saw a mother. Ape mi ai e wha. 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 Pau mai a tuku koe he vehe. Matapahu ki tua. Me he mea koku totongi ai. Ai au. He peka aka vai. A we poto setane, he. Aka peko au ki tua patu ki hua to. She was doing this tricking. Poke ilo. Si You know? maa uia pa whakawhai au. He was Kei tui shy. rea uia. Didn't say anything Whakamaa ia uia. He koku whamiri pe whine e iki. because she's his relatives. Mea whakauri ia. Teu toi hawai pe ku ngā ue e whamiri. So we're both guilty of what she did. Whekai mea na ngā tai. Whiriwhiri mānako, eh? Favoritism. Hoko e ngahi mau I api. Something happened at home. Hoko ia he whānau. Moi whānau. Relationship of the children by themselves. Whānau mo nau mami. Children with their mother Mo nau teti. and their father. Teti mo mami. The Ko parents. hoko e ngahi mea pe he. Ko ui pe. Ko teti mo mami. Because of the parents. Ko hau mei tō ngāna o stuku pe he eiki a whikau koe ni. I he pōni. God laid in my heart Te when I urea e mo ia so se wha. to speak on Joseph's life. He ko hui ko mo uia ni a toko taha o ku ulo. Because Kai ke toi mate. Joseph's life was shining. Ta tau ai pe. No matter So what. ko tuunga ino e whamiri. This is the standard of the family. Ka pau nei ofa ta tau pe a se kope ia. Ke ni whanau. If he loves the children the same, E kai ke hame e hoko. nothing will happen. Hui u ke ne ki asi mai.
Hane pe ko na ku ke ilo I, Like something that Te you ke ki know. mono whakafufu pe koe ke ki tama koe, You favorite someone and Kai you tuku just, peho I tama ia koe. but not the other child. Mea koe ne hoko whiwhiri mana ko, This is what happened when we do favoritism. whehia rewa, asi mai ai tau whehia. There's a jealousy in the house. Oku hoko ia, It happens. oku hoko ia he ahoni. It happens today. Koe te hau koe mei api oku te whehia, You come from e home ki with fellowship. tawhe ai lau maari e whehia, he worshipi, It will me spread out whakawhetai, in me worship. whanongo ke wholofola. You listen to the word of Oku God. rei pe, ke sio mai pe koe. You see it. Ka oku holo tō o ke whehia ke mea koe. Inside of you, Ke there's a whehia ke jealousy toko ua. in your neighbor. O ke whehia ke tō whewhine koe. You hate O ke your whehia sister koe koe hui, he nā ne whai e ia e ne ki fo I lea atu kia koe. because she spoke to you in Fo I lea pe, just a ku ke word. whehia. Fo I You lea hate pe ku ke ita, hange koe a koe ponga koe. O ke nau rea re rei nau tolu ki ai. You didn't speak good to him. Ofa pe ke toko ni mai e ki he pō koe. May the Lord help us today E ulo e tau māma. for our light to shine. Te ke lawa, o hiki I pehe I hake hoki fo I tuhu. Pake pehe, this little light of mine, I'm gonna let it shine. Amen. 1, 2, 3. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Wow. Fefe mo tolu muna kay te hiki. About those of you who didn't raise your hand, Ayangin di mamatau na kay hiki ko yan. let's try our right hand. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Come on, everyone. This light of mine, I'm gonna let it shine. Hallelujah. Alu pe mo ui ko aso se fa I tau whehia. Moe nau, ita ko e whangatoko wā nau whau ha mea ke tamate I ai o nau ki te hina. The jealous of him and they plan to kill Joseph, his brothers. Ia taimi ko whakau pehe ai. Is there any time that you Ia ta. think of that to someone? Whewhe e ni iku nau hau fo au pe. How Nau about those, hau pe koe he hu he mata pā koe. Alu ai pe ia kai to hau ia. they enter the house and they exit that side and never come back? Hau ia sio ke ngai fofonga tā mate he whare lotu. You see that people with murderers in the house. Hau ia sio ke nau tolu o kai ke nau. Nā moe lulu I kai. Even up to shaking hands. Sio mea ku hoko ko he ahoni. This is what happens today. O vai vai he peo kai ke ui ngā ku ia mea pehen. I don't know anything, but I just share with you. Mau si isi I pe ka pe whaki mea maa pe. Just a little things that happens. Koe whakau I he whangatoko ua. That's the Tau idea. hanga tamate I ho tau te hina. They plan to kill their young little brother Pe o mai ia o ri ki he repa. and they put him in the well. Teu ki to konga la he pe o hui. Ka tau mātuku he ko wakai atu atu mo tolu mo wongo sia. Just briefly for us tonight, Ri he tamai o e ki he repa. they threw him into the well. Whakaukau ange ki a koe. Just think of yourself. Ka pau ko koe na I ri ki he repa. If you are the one that was thrown into the well, Te ke whe. what happened? Kau ki whakamatala to e taimi nai ave au ki pirisone. It was shared when I was Ave pe au taken. iha mea rei koe ko hakai haa ko. It was good. I was taken in a good reason. Mana pe koe whanongo na wahe wahe ni. I've Koe mau open air na e whai haa pai. we shared in Hawaii in our open air. Lo tonga pe open air ku tu e polisi he tawhaki. While we were doing our open air, the police was there. O taki ia tō ave. They arrested him. Ave pe ke whakamau, na iai whakamau. The church Ka was ave there. au he whakamau ke he pirisone. O no fwai a tōnaki ko ia. And they took him to the prison on Saturday. Taimi ko na walo ai ke pirisone. As I entered the prison, Si whakawhai ang he kua iau. the wife was so Koe sad. anga ia tau mea. O ue alu ko pirisone. Ka fie fia he wā ia koe. The husband is taken to prison, and the wife is Mea ia so ku happy. hoko. Sai ke alu me whapui. Sai ke alu. Let him be.
Kai ke ko tala no atu ka mo tolu. share Ko tai with me ko you. na whakahua I koe au he I Epeli. When he was putting into the prison, I talahi moni aku. I was so angry. Fei au no whakahua au. Ko hui na uilo I beo koe ke haku me a koe hala. Didn't like to go there because I wasn't guilty. Ko au ia. Ko so se whai na itai. Joseph wasn't Na like that. nofo fie maari e pe ia I he repa. He was there in the world peacefully. Na ngā ue pe o tua ia he ne whaunga. God working his own Pe way. whakakau pe no whangatao ke nau toi tō hake. And the brothers thought to pick him up. Patau pe hea koe ne tō hake pe tukuange a. They pick him up to let him go, Koe tō hake pe mo pe he mai ka usi me eri tuak whakatau. and they sold him. Whakauria moni koe whahinga loto pe he. Such kind of heart that they have. Whakauria moni koe mama koe oku ulo e. Tau pe he pe koe whangatao ke te eni. Tuak whakatau ho nau te hina. Alu me ai, ave I he tangata ko Potifa. We was taken by Potiphar. Kau ni he kau ni mau whelo. They are the hands of Pharaoh. Kai ke na I he lotonga ko e ne I he apio Potifa. When he was in the Potiphar's house, Tau hiki whakaraka me ai. E ku alu pe me ai ke toi fukoviange. it's getting worse. Nea ko ngai whainga tā nai hoko ke ne mo ui. No matter what happened to his life, Ne ke ulo pe Josefa. his light was shining. Ulo pe Josefa. Was still shining. Joseph, Leongo ngahi ata kai ke he. even though despite what happened to his Siofi life, maia he hoa Potifa. Kai ke pe atu e Josefa ia. was framed by Potiphar's Ko hai, wife. ko hane mea ku whai. Tau tupo e ahon, I believe today hoko ia koe tā puaki ka nau tō. it's a blessing for us. Te nau lau whainga Maria. Count it as an Mate mama. opportunity. Mate au pito e mama, When the kai koe light- ulo. When the light is off, Josefa, tai ulo pe ia. Joseph's light was on. Tangi mui mai, Josefa, nai ulo pe ia. Josefa, come on. Josefa, nai ulo pe ia. Nei kai ke lava puhi. Nei kai ke lava kamatei. Nei ulo pe ia. E whai e ngahi tukua ki I kovi, iku ki he apopula. He was ended up going to the prison. O hai e ni ko si hui tori tori. To whom of you has gone to the prison? Kai ke ulea tau ka koe. Iku ki tori tori. Iku ki apopula. Ended up in the prison. Iku pe he hala ata. Malo te ke whiui, ka pau koe ātunga e o tau ki he otua. E ke iku pe ia ki apopula. If this is how we serve the Lord, we're going to end up in the prison. Mapsai ke o te utoe lotu au. It's better for me not to serve the Lord. Moui no aia uia. Just leave it what I want. Hei ke lava ia ke whao au. Te walu pe au ia ke apopula. I'm not safe here because I will go to the Whanonga prison. mai ke wholafola e Listen otua. out to the word of God. Ka taimina nei he apopula. When he was in the prison, Na I kai ke puri ia ke he otua. nothing hidden from Na God. ia so sefa a Jehova. Jehovah was with Ke lau Joseph. e ulo pe ne mama ia ana. That's why his light was Hei on, pe ke lava ia mate. shining. Kai ke lava ia puhi. It cannot be off. A fio I pe ia he otua. God knows. Tuunga koe kai ke whakaikiki. A ngahi mea nei lava whakaata ai. E he otua ke osipe a whelo pe Josefa. How God led the second person in the authority to Whanongo ki Joseph. whakalakalaka ai mea whai he otua. See how God progressively helped Alu pe me he luo. from the well, Alu pe me iaio. Alu pe. Alu pe ki o lunga. keep on going up, Kai ke ha mea koe tūpe. Kai ke ha mea koe mate. never stop, Alu pe wau ke ne hoko koe pare mia ia keep ispite. on going until the premier. Koe anga ia o e tau i ke otua. That is how we serve the Lord. Koe anga ia tau i ke otua. That is how we O ke serve. whi alu ki o lunga. If you want to go up, Pake tari alu ki lalo. except going down. Mo ni pe fola. Whakawaiwai I koe, e hiki koe.
humble yourself, you will be lifted Hanga up. o tua ha ke ki koe. God will lift you Pau up. te ke alu ki lalo. If you go down, Alu pe ko fie mari e ai. just go there E koe peacefully. o tua ku ne tokai maananga ho mo ui. God knows O kui everything. kai that ke puri ki he o tua. you- Nothing is hidden to God. A ho mo ui. Your life. Ho whai mā te aki he mea kotoa. When you diligently serve Him, O kai ke puri a ki he o tua. nothing is hidden to God. Hallelujah. Hallelujah. Koe konga mahu inga ni te o whilawe ki ai. The important part that I will speak on, E taimi koe nei aluhake ai o pare mia. when he was the premier, O a watu ke tuunga na e fie mau no whangatau ke te. Ke na wō ki ai o mai hanau mea kai. the elder brothers wanted to go and get some food from there. Koe konga mahu inga ni ai whakalakalaka koe mo ui e Josefa. Important part of how Ngu mea Joseph's i pē life mo toi tāra noa. developed. E ne whainga ke fufui. E ne ofa ki hono He whangatau was ke. trying to hide his love for his Na elder wō atu ke o brothers. mai e mea kai ka ne whainga pe ke puri. Trying to hide his love from his brothers. Ka nei e lava ke puri ia. He didn't. Hau ke taimina nau hau pe nau. Mau me to koni pe nau. Hanga Josefa whakahe a ka nau tolu. Ko Josefa au. It came to a time that he told him that he is Joseph, their brother. Koe lau maari e whakamore more na e ai. The spirit of forgiveness was there. Koe hanga ia e ngā ue. Ai maama kulo. It is how the light is shining. Koe maama ko kulo o kuia i e whakamore more. There is forgiveness in the light that is O kuia shining. i e whakatau ki lalo mo whakawai vai. There is humility. O kuia i e tāri e mea kotoka pē ku te whau ai. There is an answer to everything that you face. Ngahi mea whakawhi atungia ki he mo ui. Something that hinder your life. O ku tāri pē. There is an answer. O ku tāri pē e nau rea kouwi ange ki ai. When they spoke to him evil, O ku tāri pē e nau whehi ange ki ai. he accepted when O ku tāri pē e ia ai alu koe ki he luo. he accepted going down to the well. O ku tāri pē e tuku a ki hala me he whare o Pōtifa. He accepted when he went to Potiphar's house. O ku tāri pē e ia. O aue ke tūnga o ku ne whaka more more i hono whangatau ke te. He came to a time that he forgave his brothers. Toko whiha e ni i he pōni. Tālu e ho ita ia mea he uafe no noa. Ke ita pē koe. You've been angry with someone for so long, and still angry. Tāo lotu i kai. You got him to go to charity, he said Koe no, ha, e he ko mea nei ai. because that person is there. Ke sio tu pe koe ku lue mai, afe koe whai koe. When you see them coming, you turn the other way. Mea nei hoko i tonga he ngau wha Pentecosti. That's what happened in Tonga in the Whehi a whanga ki kulupu ki Assembly of God. The groups, they hate the AOG. Hake ko ku nau whe fusi a ki. Kai ke fie lulu, kai ke fie lea. There was conflict. They don't shake each other's hand Kai ke fie tata alo. or wave their hands. Whe tau lake mea le reu tata alo mai furihi a te te ringa. They wave their hands and you turn away from them. Halau maari e whakamore more. There's no spirit of forgiveness there. Mana tui le rei pe e au e wafe taha wha. I remember 2014. Ta ui nei tuku he eiki hoku loto. It's the ear that God laid in my heart Ke wau ki whanga ki kulupu kotoa pe. to reach out to all the groups. Kulupu o kai ko Assemblies of God nau tolu. O ku ui pe nau tolu ko sias whaka Pentecost. You were called a Pentecostal Koe churches. whahano aunga Pentecost. There's no use. Tau whihia pia. Te ita. There's division and anger in the house. Tama he eiki ki au. The Lord- Whanelei mo whanga ki kau whaiwhe kau koe na. Trying to be good with all these pastors. Au whai rewa tohi pau kore ke toko ua. Ke mao mo atuwha e tohi ke whangi kau whaiwhe kau. And then we went to all these pastors with a letter. Kau whaiwhe kau na e o angene lo ofi pehe toko tolu noa. It was about 30 pastors. Mo Was there. wakai ke mo vete vete ko e Pentecost i You see the tonga. division of the Pentecostal in Koe Tonga. wafe taha whaai ni. This is Hei ilo ke wafe wanima. Mako About riunga today. ua. Pe riunga tolu. Maybe twice. He ku peheni a tonga ia. Here is Tonga. Ita pe ko he alu ane ki lotu. Ita pe he alu ane ki lotu. Fed up with someone, you build your Pea own. ko lotu lotua a tonga he Pentecost. Hangi Pentecost. Too many Pentecostal in Tonga. Ko where i e tonga. Too many in Tonga. Kai ke. O whanau e tānoa. He showed them the story. Mau whataha mai ke api koe nu mau lotu ai ki o lunga.
And they gathered into their church, Wahe anga nau tolo e mea o mai he e kiki au. shared with them what God had laid in Ulu his aki heart. pe, kau pende kosi, o ku whia mao ke tau whakalelei mo mautoro. We need Tuku e whehia, tuku e aisiasi whehia. stop jealousy, Tuku e aisiasi ite ita, tuku e ita pepe alu. stop agreeing and leave. Whika ua nau talang, koe matapa e, koe Assemblies of God o ku whakaawa tuka moto. Is the gate to AOG is open. Will someone and leave Pauna ke alu ke ita he Palestini. for the superintendent, Ka pauna ke alu ko hui ko whainga paro parema ku hoko. or any reason that you left, Koe matapa e ku awa tuka koe. the gate, the door is still Ke whia open. whoki mai ki roto, whoki mai. If you want to return, come Ka back. pau ki whia alu pe koe, pa ke alu loto lelei. If you leave peacefully. Koe ni ko tau whakalelei, alu ao gau lelei ke otua. Leave peacefully and serve God. Koe mea ia nei tuku he ki hoku This is loto. what God laid in my heart. Pea mau whanonga mai. And then we came. Alu pe whanonga, mau whakataha atu, ko taha e wike, pe wike whakau ke ua. We Mau gathered- whakataha ke wheitu. We gathered once a week and twice a week. Alu atu pe ko uongo, o ku kehe mea ai he taimi ko ia. It came to a time that I think it's something. Ko tāne, o koe koe mea e nei e mahe eiki. This is not what God had given me. O koe ke whia mauia ke tau ai ha laka whakaha, mo ai ha tohi tangi, mo hāfua, mo hāfua. You don't need to do all this. Koe ku mauia aku o ku ave ki o lunga e mea My ko life tō pe. is Kau kia mea ko tai whia maari ai, o ku alu pe ki o lunga ki he. offer everything to God if Kau something kia happens. ngai mea ko sio ke pure anga o kia ha mea o ku leve ai, ai ku whakau kau mo e whaunga no whakalele, o ku alu pe ki o lunga ki he. If something happened to the country, I will offer out to the Lord. O tuku ange rewa nau tōru, mo ua, o whai te riha. And they O went on lava their e ku way. mission atu ka mo tōru. I've done my part, my mission for you. Mea pe ia na e mahe eiki ki au. This is what the Lord has given me. Tuku e whakawahawaha mo ite ita mo u mea ko ia. O whaile nei e ngā ue ai otua. Go and serve the Lord with all your heart. Kau koni whele nisi o wā whewa nima. Conference of O 2025. mauinga ai lau mahari e le lei o otua he tau ngā ue. Support of the Holy Spirit of God to be in our ministry. Pe ange mai o ku muhanga o iloi ai whahinga mawha tuki tuki he ngā ue ai otua o mau whai. You might know the pattern of God's work that we do. Ka hauka paroparema o kui heni. There's a problem, he's Ka here. hauka mea ki a whai whekau o kui heni. Something happened to a pastor, he's here. Ka hoko ha whainga mea i he ngā ue ai o tua o kui e motu a koe. Whatever happens in the ministry of God, it's on him. Ka uke hata haku mate o kui he motu a koe ni. Someone died, it's on Mea him. kotoa pe hoko i Everything- Assemblies of God o Tongan, ko siasia ne tolu ko furutupu o kui he motu a koe ni. 30 plus churches, something happened, it's on him. Hane ko kulawe ane nai. As I mentioned earlier, Toi o mai e ki waha taimi koe ni pe mo e ngā ue o ku toi matoru anga. this opportunity with a bigger job for me. Malo mo e ki ho ofa mai. Thank you, God, for your love. Malo ho kei fuaki mai haiwi ma malo. Give me strength and power. Malo ho kei fuaki ai ofa. Give me love. Mo i kātaki ke whai ake ngā ue. Be patient and do your work. Whanongo e whanongonongo ai Palestini. The announcement made by the president Te maalu pa maha o alu atu ke whankisiasi. to go and come and trip around the churches. Ka ko ai pe ke mo wilo pe whamore more. Just want to let you know, Nei kai ko au ia ke uwhia alu atu. I didn't want to go. Ko ai pe Palestini ke o alu atu. Your president He ko ui pe gos pe he pe ko. Hawena tāna ki sirini. just come to collect some money. Whanongo mai. Listen out. Whakamore more. Oua te ke hoha a koe ke mea koe ia. Haka e pe koe lea koe ane nai. Ka pau e toki tuku atu pe e ku akauni a kuia. Ke lomi lomi pe koe toki sene ane. Oua te ke whakamawhasia ki a koe. To give you account, Koe you koe can konga say, pe nia e ku ngā ue it's a part of my i he job World Tongan Assemblies of God of Fellowship. working as a president of the World Tongan Assembly of Koe God. anga ia e parani e motuani. That's my plan. Nau whakaamu ke wau ki o tau whanga ki isiasi. O koe ke tau heni he pōkoe ni. I wanted to reach out to the churches that I'm not here today. Koe hārewa aonga e mea koe lotu. What use of serving God Te whai e tau koni wheneni sipa nau pehe mai na tau me he. when we do a conference, but they still out there? Si, whaka ofa moni koe ki koni wheneni si.
So sad. We are not whakaofa. God is here. The Holy Spirit is here. Yeah. The presence of God. His presence every night, every day. O kui hene o tuamo ki tautoro. The Lord is here with us. Ka konga mahuinga ia o ngā ui te o Put it part of our work. Mo ngai whanua ke. In all the New Zealand, countries. Amerika. Mo lotu mai ke lahi ange koe kore lotu na e whai he whai whikau. Pray for me more. So koe ātunga e lahi koe mea. So many things that comes up. Toko tatu pēia, ālua I pēia. Nā mō whanongo ange pē. Koe toki whoki atu pē na I heni. Nā mau koni where nisi. Pakoe na ko si hiki. We just see in our conference and he returned and now he's been with the Lord. Oua, oa ke hiki wawe. Kai whai e misiona ko mai he otua. But to complete the mission that God has given Koe us. huinga ia ko whaalue lue ai halatahi. This is why I always walk Ke on the whakamālohi sino. exercise. Ka koe whakamālohi sino he kei ne taofi ai ave. Exercise will Koe stop ko us alu pe aku ke uongo I ko mo uilelei. to be healthy. Mahalo pe ko mo whaasio ange ko ki pampamu ma he parareri. Perhaps you see me. Ona ke whainga mai ki a te au he parareri. Don't try. Ka pau ke whea lue mo au. Hau ke ta lue I pe eni. Come, let us walk here. Pe ko hai e ulu aki. Kai ke ko ki wahe pe ka mo tolu. Just share with He ta you. whaki. Mahuinga ai tau loto le rei ki ngā ue o tua. Important a right Ke ko attitude. atua ai aku nei whai ho tau hiki hake. God is going to lift us up. Oe more ho tau taimi. Don't waste Pe your oe time. umisi pe he whau. Lotu ki he iki. Pray Ke te to- tokoni I koe. To help Ke you, whakalelei ho tau loto he to aho koe. soften our hearts. Ko konga whokia oe ngā ue a Assemblies of God I he tau koe ni hongo furuna e kamata ia me he wafe ua tolu. It began in 2023, how the Wafe ua tolu ke wafe tolu tolu. until 2033. Ko e vi Sione ia me he kautaki ma olunga o Assemblies of God o mamani. It was the vision from the top leaders of the Assembly of God Ke whakatū e whaisiase taha miliona. to plant 1 million Mamani churches kotoa. around the world. Taha miliona I mamani kotoa. 1 million around the world. O si pehe ni ihia ia mūtolu. E lawa. Some of you will think if it can Whanongo mai. happen. Ka pare kei ke lawa. Tau whai pe mea ko tau lawa. If it cannot happen, Whai e ngā ue. do what we O e can. nofo o whakaanga ki he taha miliona. Koe, te mea mahuinga I hange koe. Wholofora na tau whanongo ke aneuhu. It's the word that we heard in the Tau tū morning. o alu whai ngā ue. We stand up and do the work. Whamalo ke iki ko ngai vision nei. Whakahea mai o ku whakahoko I ho mou whanua Thank God for the vision that church is planting. Ke whakatū e ngai siase ngai wheitu. to plant some more churches. Hallelujah. Koutu ko mea mahuinga ia o tau konferenisi o wafe ua nima koe ni. I believe this is the most important thing of our conference 2025 Koe ulo e tau māma for our light to shine. o ku kamata ia me api. It begins at home. Whakarelei e uta whaaki kehe kehe o ku toka tā maki api. Made everything to be good at home. Pake ulo le rei api. Shine your light at home. Hey, ulo le rei api. Shine at home. O, ai mo ke whakapiko piko he whangari ngari. Ulo e api, ulo heni. Shine at home. Shine over here. O, e tuku wheturi mo puki api. Pake toki hau heni. Hallelujah, You find it home, malo discover eiki. it. Hey, tuku e ai pehe, wa fio I pehe o tua. Don't do that. Hallelujah. Koe whamiria hau ni mau lahi au pito. So many things are broken in the families today. Ono, o ku lahi au pito mangai palapare makehe pe. Ko ape whatata I Tonga. Example in Tonga, Ne whakamahino I mai ko kuonga whakapouri eni. it is a target generation that we are living in. Ko kuonga ko ni whakapouri tu. Target Ko time. Tonga e hau ni ku lahi ni ku na ulue he ala. There are some people that are walking on the road. Okay, me ia ku whihala There's ki something happened to their mind. Ko
Koe ai si mo fai toko na tapu ko fariki a tonga hea honi. Trucks in Tonga. Fai e lotu ki ai, wike lotu ko toa pe, mau lotu ki ai, mau siasi. Prayer week, we pray over this. Kako mau hilo. Koe kua nga whaka o si e tupulaki ang halai. The last days, sin will be growing. Pai au e ke taimi e kei lava e umea ko ia. He kua stoki pe he wholofola, ko pau ke hoko e umea ko ia. It comes to a time it won't happen because it is written in the word. Koe mea e whia mau ko tau tokanga pe ke tau whamiri. What we need is to take care of our family. Help out our children. Whea tau whanau. Where are they? Lotu ma nau tolu pa toni ki nau tolu. Pray for them and help them out. Hallelujah. Ko fukuanga whakapauri eni. It's a darkness time. Kuanga nia kua e amai e ngahi mea e whakaririfu iai. I mamani hea honi. See something, tragedy in the world. Whamore mone pe ko hui. Ko mea ia ku hoka ka ko whi mau pe ke urea aki. It happened, but it was on a speed. Ko si skau ai ho tau ka inga Tonga. Tonga is part of it. Ke mau hoa pe, hoa tatau pe. Sio ke whakaririfu e mea pe hea honi. O ku mau palani me whatutu maa mo maa neone o tua. The plan of God has been broken. Ko whi mau ia ke tau tokanga hea honi. Need to stand tokanga up lahi au today. pito e tau mo ui. Hage ko kulave. Ko api e kamataanga o e tau mama ke ulo ai. Home is the beginning of our light to be shine. Ko tau hau ke ni whaingo fua ai mea kotoa pe. Easy for us when we come here E kulele ia api. because home is settled. Hallelujah. Hallelujah. Tawanga pe mo o tua ke ne toko ni mai. May the Lord help us Tapo e kina ki tau tolu he poni. and bless us tonight. E ki malano no ku whai ka tau tolu. The short sermon that I have today, O na ngalo i tau tolu. never forget E ki whakakaukau e fiafi ko e ni. this idea. Ai ke hangao toni lelei a api. You to a good help at home. Si whainga taa e o whiwhiri mana ko. It's a hardship or Hoko ai e favoritism. umea lahi ahon. Hallelujah. Eki ku whawhetai atu. Ko e whainga maari e whakawha ofa e ahon. O whanongo ke leo ofa e a Fiona. Wike koen. Ane u. E fia fin. Ke ofa lahi mai ka ki mautoru. Whamalo atu ka koe. Malo au pito ho ofa lahi mo o tokoni. Ko whakahoko mai ka ki mautoru. Ke mau whanongo ke wholofola e a Fiona. Pa koe mau lotu ia ke te koe e o tua. Mau mātuku he pō koe ni. Ki ai e mea ko ke whai ma mautoru. Mau whoki. Kāpuaki. Ka ikuna. E mau mo ui i he a Fiona. Tuku ke mau ulo he taimi kotoa. Whaitu kotoa pe te mau iai. Ulo e mau mama. Hallelujah. Whawhetai atu ki te koe eiki. Mau whakamalo atu. Whakawhoki kotoa pe a inge ia. Ai langi, ai whakamalo mo whawhetai. Ke whakalangi aki pe ai a Fiona. I huafa sisu kalaisko alo. Kako mau whamo ui. Amen. 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 Hallelujah. Ia ia to ta fa o se tau. Programa ko ni. Ko ro to pe ke tau to hiva I pe ki hiva. This little light of mine. Kapau te ke pehe mai pa mahino lewa ki ai ho light. Kapau I kai hala light, hala ulo, hala lolo, hala he mea kotoa. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Hallelujah. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Wa uhi nga. Kai ke ulo lelei mai ho mama ho ta utu. Lea ki o lunga kai ulo lelei. Hallelujah. This little light of mine, I'm gonna let it shine.
Shine all over Tongan, yes. I'm gonna let it shine. Shine all over Tongan, yes. I'm gonna let it shine. Shine all over Tongan, yes. I'm gonna let it shine. Let it shine. Let it shine. Let it shine. Hallelujah, malo pito ko kore ke mo kata ke o mehi fokilalo. Pe ko kore ke tau pas falang langi i eiki. Hallelujah. Ko tui pe na mo mui i kotoa pe ai kamataanga e malanga tangata i whaiwhikau Palestini o au ki hene osi mahu inga au pito ke ulo e tau mama whaitu kotoa pe u tau iai au ki he ngai whaitu whainga taa ke ulo pe pe au ki kai ko ia hato e taha e tene lava tamate e mama ko ia mama ko ia ulo pe o au ke whoki mai ho tau eiki emeni. Tege rau whao si, kou fie o ato e whaafikoe ni ki he kau whaiwhikau kotoa pē, mō kātaki mai ki moani, kau maa mō ngahi hoa, mō kātaki mai pē o mea i moani. Whamone mōne pē na ea i ai whaiwhikau e tahana e, ngalo i te au ke whahoko atu are nai, whaiwhikau pensimani whirimoe hala, kau maa no hoa toi umu, o kuna whaiwhikau pē he siasi ka kuna tokoni whaiwhikau, kia ke whaiwhikau a aini koe ni i Karina, Skalu, kia pehe kia Lisa ko na ua whaiwhikau koe ia i wahenga wheitu ume kolo koe ni ko Karina. Ko whawhi i mua, kolo tonga pehe ku whamatarapa ke kātako ha ere mai ki moani, ka whaiwhikau, ka māsio mō ngai hoa. Koe pe whaiwhikau e taha ku mahu mo ilo i kotoa pe ko whaiwhikau magaloni. O ku loto lahi pe ke ne hoko koe whaiwhikau he wheitu unof koe e Bruce Bailey. Ka nai toki ose ki ngahi tau si iange ku mahiri atu. Si malolo si ono hoa. Pe ku ne tu toko taha pe he ngau he eki. Kau kore pe ke mo kataki o mo hanga atu ki mua ke kakai. Kaya hatai mi ku mo he ato ha wheitu pa nau ilo koe tangata koe ai o tua o koe ai hohoa. Kake ula vei pe kui hene a ola pe kai. Io mo Ameria. Pe ko kore at mua ke kataki mai a whaiwhikau tua wāo mo soana ki lo toko ni. Ka mā Epeli, pe pehe a Naisa. Pehe a Ameria, hene kataki mai ki ta whakoe ni. Ai kou tu ai, kataki mā moala a hau ke ta whakoe ni ba mo magaloni. Hau ke ta whakto matau koe o ku. Katak masoana matua wau kin. Iyo. Oya. Kawa. Iyo. Ke mak mo mea mai pe ke anga mau e mau tu atu muani. Koe ni e tau kau ngā ua koe e tau siasi whakatonga koe i Australia ni. Pea koe whaita whaak koe ni, kataki mai i Magaloni, o hau koe ta whaak koe ni e taha. Te whaak koe ni ku mautu o ai, ko ki mautolu ia, ai ko miti koe ia kau taki koe i Australia ni, koe ai koe tokoni taki ko whaikautua wao, e pefo ke sekeritari ko Epeli, ma to va mo soana ma e peri mo suria pe pefo ki aola pe mo ono hoa fa naisa o mau i heni i mo ani pe pefo ke te au mo hoa ko Ameria
Fefeke mo pas falangi ai eki. Koe ko toenga ko toa koe ai kautangata. Koe kautangata koe ni ko kinau tol mo nau ngai hoa. O koe ngahi Pitiesi o kunau whaiwhikau koe whaiwhikau a skalu Molisi i Brisbane i Carolina. Fefeke tau paspasi falangi eki. Ka pehepe ke a whaiwhikau Moses ka maalitia. Ko nau ai whaitu o Red Bank ko ia i Brisbane. Tau paspas mai ki he iki. Ka pehe ke a toi umu ka ma Pensmani. Ko e taha e whaiwhikau na tokoni mai ki a skalu. I tau ngāwe tau paspas ki he iki. Whaiwhikau moala. Ka ma hono hoa a pisila. O ki naua una whaiwhikau he taha tau ngai sias ko ia i sene i hen. Pea befo ki a Pitiesi ka ma a anapasi a kona o whaiwhikau he taha tau sias ko ia i meripoane. Peweke tau paspasi walanglangi ai eiki. Whakamuimui atu ki mua atu ko Magaloni. Pea ko Magaloni e kuiai ne ai toa taha kune anga whiri he tauni ki hoko ko hono hoa. Ea taimi o ku whahoko ai tuai ke mari ko ia a Magaloni. Pea mou kātak mai ki ai ke tau whakawhiwhiai. Ai mare a Magaloni. Peke tau pas walanglangi mai ai eiki. Hallelujah. Ai ko ki mau tolu eni ai tau ngāu e koi a seriani e whaiwhikau Palestini Niutoni. A māsi o hoa a kalo. E u whawhei pe mua a koi ke hawhai ha mau lotu. Lotu me kau whaiwhikau upa ke lotu whoki ma ki mau tolu. Pe ko miti eni ai tau ngāu e koi a seriani malo o pito. Mo mea ke mo ke olunga pea mo lima he mo lima ke si kautaka ko kautaki eni e tau ngā ue heni kau maasi kau whaiwhikau eni o whakamalola hi atu e o tua o whakaofa maupe ai mea ku ke whai ke ngā ue ai a Fiona ma whakamalola atu ke te koe tamai Esilome ka maberia o toenga o e komiti o mau hapai atu e nau moui ki a Fiona o tua mafi whai tāpo e kina e nau moui he pōko e si ngau e au fuato o nau whai whei lau e nau moui he taimlahi ko hui ko e ngau e a Fiona mau whakamalo atu eiki koe mau lotu ia a pore more a Fiona ka hiri mai ho nima lelei kia teki nau tolu pani ki nau tolu ke tāpua ki nau tolu he pōko e mea ngā ue ki nau tolu o hei koe ngā ue ku whai Australian mau kore ke te koe ke te whaki iwi mo e maloha ke poto whakaotua ke whaia ki a ngā ue tataki ake ngā ue ai a Fiona i he whanua koe. Tāpo kina ki nau tolu mo nau whānau e pō koe. Hallelujah. Hallelujah. Tāpo kina nau mo ui mo e ngā ue uwhai ke. Ngā ue whakaluku fua i Australia. Heke siase kuna uwhai whekau ai. Oku mau kore ai pani ai a Fiona. Hallelujah. 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 E ki whakawhetau laki ki e nau ngai whie mau kotoa. Mea kotoa pe e kaulele ia i e ngāue ai a Fiona. Tokonia ki nau tolu e whiawhi koeni. Whakawhetai e ki mo whamaro atu e tari lotu u ke whai a koeni. Kai e ngā tai e tua kou lotu masi i kau whaiwhekau kotoa. O kai puri ki a te koe ai siase kuna u whaiwhekau ai he pōko e ni. Mau whakamalo atu koe ui tangata ai a Fiona. Nau hoko koe kau whaiwhekau. Hallelujah ki a te koe eiki.
mai o wholofola kau iai hata. O kune hori ke ngau e whakawhaife kau. O kune hori e ke ngau e lelei. Hallelujah. Whamalo atu ko si. Kau whaife kau mo nau ngahi hoa. O kunau hori atu ke hoko ate ngau e a Fiona. I e wafe ua nima ko eni. Ke nau tari ai ui e a Fiona. Mo hoko atu he ngau e. Ko ke oange kia ki nau tolu e aho ko eni. O kumau kore whakamato atu kia te koe. Eiki ai pani ho lau maari e maani o ni. Ai whakaivia make. Whakamonu ia ki nau tolu. Peke tāpua ki make he ngau e kunau whai. Ke malangai lelei. Ia malangai to tonu ho wholofola e o tua. Aloha te whekau mo wholofola e a Fiona. Ia ulo ai e mama ko ia o si mo ui ai hakakai. E ngahi potsiasi e kunau whai whekau ai aho koe ni. E ki kumau whakamalo atu kia te koe. Whai tāpua kina si kau whai whekau mo nau ngai hoa. Kau maa si e nau whanau he pō koe ni. Tuku eike ke langilangi ia tō tahape. I wafa maa mo maa oni oni si sukalai sko alo. A ko mau whakamo ui pa koe kakai ai o tuage nau pehe. Amen. Amen. Hallelujah. Sai malo o pito koe ki whakamari e koe ni. E tuang ke tau i pānga. Ke ne hoko mai o kia e mea ofa. Ai ngai siasi ke whaki ki he kau whaiwhikau. Ia, koe ai whakamari e koe ni. Ke ui atu pe e naisa kataki mai ki moani. Tio ki hape tu he. Koe whakahaunga i ho mou helai e whai tau kakato. Pea moe kamataanga mai e tau ngāwe o au mai ki aoni. Koe ki seniti o ku whiawhia e komiti. Ke whaki atu ke te mou tolu. Koe i koe ngāwe ka whakafa o ku mou whai. Koe ke lahi seniti. Au whi whakahai aki. Ai ofa e siasi. Ngai siasi ko tope ke reng mou tolu singai. Kau whaiwhikau. Koe ai e kamata pe me he. Ta wha koe ni mea tua wāo mo soana. E toki wha osi mai. Kaya koe whikau loa ki kou korega whaiwhikau tua wāo mo soana. Ke mau pe o mo mea whapa mo kātaki atu ki o mo na whaanga malo o pito. Soana. Whaiwhikau. Ke tau sekretari, a kune i heni ko Epeli, ka maasa no hoa Suria, kore ati ki moa ki mo kātak mai. Epeli, kua whetā. Suria, kua whetā. Pas mai ke iki. Aia koe tau i pāanga ko Suria. Ka pehe whoki hono hoa ko Naisa. Koe aku tau i pue katak aola. Ka māso no hoa Naisa. Ko nau aku tau i pāanga koe ia i siasi. Koe ia. Io. Hola. Wa whetai ki iki tāpui kina ki mohe iki. O Naisa. Wa whetai ki he iki ko whewhikau liu whau. O kune i hen mo ki tau tolu. Whakahounga e ofa. Koe hounga ia e mau moui. E tuku ho taimika ke lawa mai ke tau kau ngā kau whakataha. Whawhei mua whewhikau liu whau. Ke kātak mai. Pas mai ke iki.
Fai ficau Pitiesi kama anapas fa feki moa o kata mai mau ato e me alfa me siasi alo tau pas mai geki vai fai ficau magaloni kama ono hoa kune whanongo mai peki ai fai ficau magaloni kene kata mai pas ke iki. Fai ficau moala, masulia. Fai ficau ke iki, fai ficau moala. Fai ke iki sulia. Fai ficau Moses e fine. Ma atia ko na o na fai ficau e taha tau siasi Uspeni. Fai ficau skalu kama ono hoa Alisa fai ficau eki. Ficau pita soni nei kau he tek pat he tau ngawe amano hoa lamdia pa fetagi eki tabas pas ke eki fa ficau Moses e siare Koi au tokoni fai ficau ke a tua vao. Tau pas ke eki. Koi hoa ani ko ana, koi kusi lava mai ke whafofonga ki naoa. A maa Mosese. Kau whai ako he tau siasi, Moses, ka koe uhi o kuia e mahaki o mo uai, tau lotu he otu ake whamui, hoko tāpua ki he tau ngāwe. Tau pas mai ki he eki. Whai whekau pensimani, whirimoe hala, ka mātoi umu whirimoe hala, o ki naua kuna tokoni ke taha tau siasi i Brisbane, whai whekau skalu. Fai ficau tai Pitiesi, a kunei hen fok mo ki tau tolu, ka maa no hoa a tolu, e kātaki mai. Ka pas mai ki heiki. E whainga maari e koe ni ke tau i pāngā ke ne hanga whakaos mai e tau whatongia koe a whikawaki mo e tau me au whakawhaki he pōni e wange ke tau i pāngā ko Naisa Tau whamalo ke o tua i he whainga maari e koe ki moa ke u whaki e me au whai sipika whakahonga i au pito e whelaulau pe mo whaki mo whai
o lava e whatongia e akon whakatawangi ki o tua maf. Ke ne toi tāpoki ki mo tolu ke taulofu. Pea koe whaki o ku mou whai, o ku lava i e ngā ue pe mai whatongia. Pea o ana tukuheni ka hoko hoko tupe. E tāpoki ki tau tolu e o tua. Kokore ke Palestini pea me i tonga ke tau sipika. Pea pēke no hoa. E nā mea mai o mau ate ki. O ku ika ke lahi e ki seniti. Kau ku lahi o maulo tō. Tawangi ke o tua ke ne toki whakakakato. E tāpua ki pia moi whakamonu ia. Mālo. Whawhitai ke iki, whamalola ke iki e whainga maari e koe ni, malawa mai ai ki Australiani ko hipe koe ngā ue e eiki. Pea kou tui pe koe whainga maari e nei whakaata mai he o tua ka te maua ke malawa mai ai. Ku whaampe ke whahoko te whakamalo loto hounga au pito, ke kau whai whikau, whikau raki pe ke Palestini pa monohoa, pe whoki ka tua vāo pa mosoana, tata lele ki maua ke ona whale, pe maha upe maua latai hange pe ko hama api. Pe pe mea ku mawhie, ala ki ai, mo fie kai, mo fie whai hona api, hange pe ko hama api, pa o whamalo lahi atu, ko hiko e tata lele ki maua, so ana mo toa vāo ki homo whale. Mok mo tole kau whai whikau ko toa pe. Whakahonga i au pito homo toko ni, pa mo fuaki i he pōkoe ni. Whaampe ke vahe at ke ting mo tole, ai whikau e ne tupe e ki tāre kamata ko e tau konferenisi. Ua whamatala mea hoko pa koe vahe taha no resiko no hiwa. Wakai o ku lere whetoutou mo riri wake fofonga si o wā i māmani ko toa pē. Ke whakaha mālohi ene awhio ke kau mo ki nau tolu o tokanga tō tonu ho nau loto ki a te ia. Mahu inga au pito tau tūkunga loto he awe otua. Hallelujah. Filipai pa koe wahe kono wā talama e paula. Ke ia tek mo tolu ai lotoni a e koe na ia kalai sisu. Hallelujah. Whatawange peke hanga e ki o tāpeki na mo tolu e whiawhini. Malo au pito ai fuaki koe ni. O ku kai ke more ho mo fuaki. Hallelujah. Mea kotoa pek tau whai mai e ki. O whoki ate tāpaki ki ho mo ngahi ai anga mea. Whakatawange tāpeki na mo tolu e ki. Amen. Koe tau whakaosi he pōni e tau mea wha. Koe tau Palestini koe Australiani, Pastor Molisi. Pea kou whawhawhonga ia tu e komiti, pea moe kau whaiwhikau, pea moe kai ngā. E mau whakapaapa, pea moe mau whakamalo ke te koe e Palestini. Ngā ue lahi kua whai e whonuani. Pea ka ki mea ku mau mau, pea ke whiunga pea moe ngā ue. Whatawange ke o tua ke te huhulu mai ono whawhonga o whakamonu ia. Pea ke tāpaki ki moua e ki hoko te ngā ue lelei o ku whai. Mālo. Mālo. Malo pito, koe ngataanga e tau konferenisi e tau ngahi polokalama ko tau peo whai wharerotuni. Tau amanake atu kia pongpongi he polokalama tāpoaki au pito a pongpongi. O kui ai whoki e nihi koe kau whai whikau, o koe nihi koe kau whai whikau mālolo. Hangi koe nau lawe atu ki ai kau ai a whai whikau Sanelangi, tokoni mai ki au i ngā ue i Brisbane.
Okay, ki me ofa make ma ki na tolo ka fefika malolo I he apong pongi e toki foakia e tau time kai ko ia apong pongi. Koe pe mo tau fongi programa make he pe apong pong e tok whakahoko ai a ko tui ko MC te ne hanga whakahoko koto atu e apong pongi. Ano whakakatoa e tau ngāu whai e poni whakahongai me komiti ka mai kau whaiwhikau kotoa pe. Kainga Pentecost kotoa pe I a seriani ai ofala he at kadek motol kotoa pe. Kapau ko ha to ta I koe. Fo time te ke lava mai ai ke tau feho angani. Wato ai tari loto vela mafana ke au ke de koe mo family. Ke mo lava mai foka pongpongi. To fa ose au pito ai tau kato anga. E pongpongi tu ste ko tu ko heng tu stem. Te mau foki atoa ki Brisbane, mai kau whaiwhikau kotoa. Pea pe foki ke kau wholau kotoa pe. O tui koe e whiaf pouri a pongpongi, koe ni he foki atu. Ka koe me kotola hi he pongpongi tūsi te nau toki si whakauri atu ai. Nau puna atu mo nihi. Ka mau awhala he atu kerek mo tolu ka inga lotu. Iyo. Ma awhala he atu kerek mo tolu ka inga kotoa pe I tau whonua. Sene la. Programa whakaosi ke tau hoko atu ki ai. Koe whakawhi mai si ongo mātua ku nā loto tonga ke nā alo atu. Ke nā hoko atu e whanonga ki pef ke whetu o kui. Ko New Mail. Koe whetu o koe ni o ku ki mawahe atu ia. Me ke hoa taha mo konga ni mawahe koe mi pef. Whetu koe ni ku lahi au pito pea I kakai tonga. Pea unau whaamai ke whatua I ha tau lotu. Pea ku pore lahi au pito e ngō mātua koe ni ke na whai laka koe ia. Au kai ke na whaatatari. O whai e tala noa moe. Toko ni, whai whikau tua wao. Koe taha whuke ni kau me mipa. Mai kakai koe ngahi tangata. O whai he toko ua koe ni. Ke nā ku whai e whakatala noa ki ai. Mauloto le rei pe. Ke whai ai ngāue koe ia I e whiawhiri. Koe e ko whiawhia whakamari koe ia ke whakawhi atu uhila. Kau maa a whatai. Whiawhitua mo mea mai ai. Mo kātaki mai ke whai halotu. Kia ki moua. Ki mua ke mo toku whai e laka make koe ia I tauni. Kore ke kau hiwa ke nau whai maha ki hiwa. Whiawhia taha. Stand here together as a family to serve you forever, knowing nothing else will matter in time. We made up our mind through the heat of the day. We will join in the fight till He takes us away, till the baby comes time. And for me and my house, we will serve the Lord. Io fili e ahoni leko haide keta. Eketa wiki he afiona ala eki ho. Ako vale e makawi asihova. Whamalo ki e ki. Ku kore at mua ka pau ki hene ai o whewhine ko ia. O lātu ko ia I pefi. Ka pau ne ke I heni. Nau wakai ki ai ane afi. Koe aho atu na I heni. Ka pau ke I heni pa ke kātaki mai mua. Koe mahalo pena ko osi pego ke I heni pego I ha feitu. Kana kau mai mo ia I he tau konferenisi I he weekendi. Ka koe ni mo mea mai pe koe si asi pe eni. Ko si
lava pe fotu e tau lotu he oi family ko ni ka ko ia e fai e lotu make o te fie fra fei pe mua fai fica o fau o kata ki mai a bebe ka ki motolu si ka fai fica mo mai ki tau fai atu bebe ke palestini e toi kata ki pe mua fai a lotu make ma si o matu ani ki mua ke na tok fai e laka ko ia tau amanaki ai malo pito. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Malo mua iki, mau whakamalo atu ke a Fiona. Malo mua ho kei hui tangata he ahon. Malo mua iki ho ofa he ngā ue a Fiona. Malo iki, si o mātua koe ni kuna tukulolo ke a Fiona. Ke he ui, ko ke whai ke na mo ui. Ke whai a ngā ue, i he vai whanua koe ni tēnā wholau ki ai. Malo lahi ke te koe eiki. Ko hui ko ui ki nau tolu. Kau mai ki whamiri ko toa. Ki whanau. Whawhetai lahi o maulau maari e ki a Fiona. Ko hui ko ki naua. Koe whei lau lau o nau whai e a honi. Koe tukuange ai whei tū. Nau wanga maheni ki ai. Kana tū hake o alu he ngā ui ai a Fiona. Whawhetai eiki. Ia e kakai e kunau kei ewa he pouri. E ulo e mā ki ai. Me si whamiri koe ni. Mo ngā ue te nau whakahoko. O ku mau kore. O hoko atu eiki. O whakaivia ki nau tolu. Aki ho lau maari e mā oni oni. Ke nau tū. Ke ulo he whaitu koe ni. Whai e ngā ue a Fiona. Whai fie whai e ngā ue e o tua. He ko koe ia na ke ui. Pea ke oange a iwi moe mālohi ke whaia ke ngā ue. O whamālo lahi ke te koe. Whai tāpue kina e o tua. Pa ke ngāhu ki nau tolu koe sio siua e aho koe. Koe kakai koe tūhake ke tokoni ke ngā ue a Fiona. Maulotu ke tāpue kina make o tamai o iki ka māno hoa. Ka mai ki whanau he aho koe. Ia e ngai whia mau i viri ku mau te kaki ke a Fiona. Tō whahala mai e o tua. Pea ke malui se nau whanonga e whai. Taimi te nau whanonga atu ai mau kore e malui ai a Fiona. Ka moe tāpua ki a Fiona ke ia te ki nau tolu. Hallelujah. Eiki mau whamalo atu. Moe amanaki lelei ke ngā ue. Moe utu tāu e whai. Ke langi ia tō tahape ai a Fiona. I houa koe ni. Ia sisu kalaisi koho alo. Ka ko mau whakamo ui. Ka kai o tua ke nau pehe. Amen. Yo, patai. Patai. Apa kita lagi? Patai. Yo. Hallelujah. Patai. Ko tu mo mea I ko to ape ai feitu bo ni ko ai ke fai ke alu. Ko whakauri mea lere ko ki ai ki ahoia e nima. Ke aho e fitu, ai whakauri koe whitu mama o taha he tau ngā ue, o alu ki ai si o mātua koe ni. Pea koe puna whakapuna koe ki ai, no molo panga ta hawhe, ai no molo koe alu ki ai, pe ki toi ki holo si I fope me ai, ka koe no molo I e totongi koe ia, ai puna koe ki ai, ka koe whakauri lewa, pao te ke whakauri o mau pito, ke aho nima, ke aho e fitu. Ai whakauri. E koe ai koe ngā ue lahi tēnā whai, e kai ngā tai, te maura e tau tokoni, au tau amanaki pe ki he otua, koe ke ha mea whainga taa ki he otua. Tau whamalo lahi atu. Whamalo lahi atu ki a teki mou tolu, e poupou, mo e tūta whakakotoa pe tau whai, tau amanaki lelei pe ki he otua. Ia hea tau konferenis hoko mai, nau si lava mai e whamiri ko ia, mo tau kakai e whanua ko ia. Koe kakai whaou,
na mo ui ki e ki koe hui ko kakawa koe o koe ui koe paanga mo fuaki koe na ke whai mo ui ai halau maari i he pure anga o e ki malo pito ma koe lama kakato ia e tau ngai polo kalama ko toa pe ka pau peto e ai ha mea e toe manatu i hake o kutoe e tau polo kalama kai ki a pongpongi e taimi taha taimi koe paptaiso e taimi hiwa ki he taha paptaiso e wailahi a os koe ni o koe ai kau whaiwhikau te ke whakawhetu taki mai ki ai o toko taha ko amanaki e fou he paptaiso e wailahi ai koe tau polo kalama pe o kei toe ospe koe apa te tau wha ospe a pongpongi e tau kai e tau mātuku ai pe o whalahi atu e tau hanke eki he lotu mau whakafoki atu ai ngei amo e langi ko toa pe mau wheo hi ha pe mea na mau whai hai mea na mau lava hai mea na mau fou mai ai eki o kai puri pe unga e ho afio kato ai ngei amo e langi ko toa pe eki ke ha au toko taha pe ia sisu kalais ko mau eki ko mau whakamoi emeni tāpo aki ai o toa koe tamai o toa koe alo o toa koe lau maari maani tutuku ia moho kakai ua whau alo ko sisu kalaisi emeni malo pito God bless Toi whatonga ia haki telefoni waki kato uri naiki ka pawena ki whatonga i whamure ki o mai ki tahini ko tau whai koroa more ia ki whamanata te whamanata tupe ki he kau meni sipi e whai mi whatanga lawe kai taki ngai ti pat meni te tau iheni ki la toru i ho fulu ki mo he fiu pe ki nom toru lava me merpuane o kau taki mo kau meni sipi te meni ki tau whiri ai koe se wani tiko no hoko dai fo dai ui he dai whanofe a honi ko sekretari e kau mensipi ka mo tahi panga ko Pita Skalu o ui ki nawa he eki o tau whemau ke tau whiri a pate fo ou ai kau mensipi ko fulu a pupomi kau mensipi hau moho kau mensipi moho taki tau heni pataki God bless